हजुर भूत के भूत आँखावाला चक्लेट खाने भनेको आइबल आइबल के रे आइबल किनिदिने हो मलाई किनिदिने भए म खान चाहे दुईटा पैसा छ यो कति रुपियाँ हो पैसा पनि चिन्छ अनि यो त 5 रुपियाँ हो नि 10 रुपियाँ हो 10 रुपियाँ रहेछ अब के अरे त्यो आइस बल आउँछ हजुर भूत के भूत आँखावाला चक्लेट खाने भनेको आइबल आइबल के रे आइबल किनिदिने हो मलाई किनिदिने भए म खान चाहे दुईटा पैसा छ यो कति रुपियाँ हो पैसा पनि चिन्छ अनि यो त 5 रुपियाँ हो नि 10 रुपियाँ हो 10 रुपियाँ रहेछ अब के अरे त्यो आइस बल आउँछ